Kat ba ka jingpung kre ya ke election MDC kanang ya chakman henry ladon ko wei ka long kemi ka ba mi hakini kisngi ban penpau sya kiran san social media ya ka jingle jong u MLA ha ka constituency jongki da ka boong ha ba u MLA ulayo jingkersan na kipat ba ha ka por ba wan sekipat ba upan ya jingkersan henry undala jopan ulet hi ban join sekiwe ki parti tang marwei bat kani kalong kemi kalau ong syuru ya menta ka kenti ngisu thu ba kajing job kan dai be jau pra bat kala ong ru met bat mensim ngin kersan jau pra bal daki ailat le ban thep sipo la ne sispa sin ru kemun ngan yon bai tang hau pra parti te barok kibir mata kale no mensim halor kecing wan pensia jongi ba bat skamer bo kem ru kandidat jongi ba saibor te ngi kipi ba ngles tu halor kecing pensia jongi tu te barok kala mata ki bun kebenin yon bai sakwi pipi namar sini ka than ke chungi ngi ne e bahai ke sang rolom te haga election yang ba pai da ka parti PDF te ngi ki pit ba ngi nyon bai namar ngi ke sang rolom te hadien par ka tu ka ne banai hadien ba ulai thu ngi ki pe ba bong ka NPP ka la thong ngi san klur ya MLA chungi tra la ding pet pat hak tu ki ba that WhatsApp that siteng bro hapo YouTube hapo phone tang san minit ungi la lek pensum sekto kawa ngi tengi susi namar lo urung sekto ka NPP rom ya thoi ngi pitba oleh rung tang bat gitu ki high level ngan ong bagi high level ki spa yang ngi urit uria thu hak por bawan por ongen pek ngin mie ya kup silang usap silang mentapat ngi kup sep ukup silang usam silang ulo bo skendang ngam tangan med ban sem ngan shon be pra la di ke ai si pausen si spasen ngan shon pra